Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمركم بالفحشاء والمنكر إلى آخره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-12 ini menjadi topik pembicaraan dari firman Allah Subhanahu wa taala Surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, kembali orang yang beriman, nasabah itu matappo yang itu tahu masyarakat adina, makin atau matappo ini cuma ditampai nasabah narik kodenya matappo merejir lewa dari kumalataan. Hari petani atau matappo tahu buta adina, tahu buta adina merejir lewa si bahan bicara. Lebih ramai itu mah dewa tahu ruku daripada tahu buta hati. Hari ko tahu buta ruku melemak mau dipak guru, tapi hari ko tahu buta hati aja salah. Ia harus ditampai di pengalas Allah. Ini nak tu mata hari ko natampai di pengalas Allah tentu ungkas simero na paringarani ki. Tandra papuji pungalatala lawri pak siaga moi garna tau lebo na ye tanai angke o kapire angke o munafe angke tau pate denak kara pungalatala ya ayyuhal munafiqun ya ayyuhal musyrikun ya ayyuhal fasiqun tapi magkare pungalatala ya ayyuhal ladina amanu tandra papuji aga mero na paringaran ki pungalatala la tattabi'u khutuwatis syaitan aja lalu mengkam maceri jongka-jongka na setangi wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sabab niki kita maceri jompa-jompa na setangi, majapun na setangi maparintah di kau majae na niya risacak. Jadi pampasan na pumalataala. Magi nagcaki pumalataala na sabairo setangi rimulan na mopa na melok na iway si kubali ili rupa tawin. Rimula di pancadinna nini Adama narituro na suju punggawana setangi naritu iblis yero iblis pertama na senna azazil magai na sabak riolo tari pancadinna nini Adama yero azazil sewai tau maturu ribungala ta'ala. Gantana menurut riwayat de gaga ondrong de lalena suruga sangadina puramana moi nondroi azazil suju. Ondroi tanah suju. Gantana riakai ripungala ta'ala derajatna si jajar si bawa malikai. Si sana pure pancaji nini ta'ada marisure suju de na melok suju. Magai Pak itu biasa tahu nariko nangga yale nama kesting lagi malepsi nanya tahu lainnya pur biasa nama rezeki di parenta jadi disuruh di pengala ta'ala de naro nasabah magai naitai nabi Adama lagi matunai nari alena
Makin ada melo sujud iblis. Ana khairum minhu, saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ia dipancaji karya dia sementara Nabi Adam dipancaji boleh di tanah. Jadi melebih ka iya nanya Nabi Adam. Apalagi masyarakat iya masa iya lo setuju. Jadi iblis naite jamang ngedek naite makarani ke perintah. Paparmato tu pamanya di anak sekolah. Biasa narik kongka jamang ini tadi pamanya makai selokang ya di Pak Bos WC biasa dia selok. Eko WC nadi saya ada selokan na. Tapi narik kucing aki niga suruh oh buruta. Oh dia no di deni jama. Jadi makura kelera pangan na iblis aga naita Nabi Adam naita. Nabi Adam matuna dibandingkan ni alena menurut pendapatnya. Jadi dia na mero tujuh dan karena ditandro di pengala Ta'ala. Disuruh masuk boleh di surga. Ondro tampona iblis nalapirani masuk boleh di surga nanya melok tujuh Nabi Adam. Deku elok tujuh pun. Dia nari kode melok tujuh asuko boleh di surga. Nasabak deka atau matampu ilalang na surga. Utarime puang. Tetapi sebelum masuk ka melok ka milau dua telu parilau. Parilau yang pertama puang. Welau umurku di palampe di lampe lino. Ditarimi padongan na iblis. Jadi iblis dia itu kena mati gangka kamu na lino. Magi na ditarima padongan na babung Allah Ta'ala na inte disin na iblis. Pura muy pegaw disin yenaro disin nawale kung Allah Ta'ala na tarimi padongan na. Yang kedua parilaw po puang. Nasaba Nabi Adam nasabari wasuk boleh di surga. Narimakuan na naro areka kesempatan meloka pakatulu-tulu Nabi Adam masih bawa anak pona. Ritarima toy kung Allah Ta'ala. Jadi nariko si salah-salah kiidik teman yang patuwe. Siang boko-boko rengi pada makbali bola. Si patiring ngiyati. Dena paja si ele-ele, dena paja si bijak-bijak. Ia kingkan ni maskada. Ia menjadi tolo sutradara maskatan ni pun sina jama-jamang yang harus dibeli. Para luki makali itu. Jaki ala bunga-bunga ki ala tidak boleh iblis. Jadi boleh kuniro iblis mapamula melok ni matoi mewai anak Nabi Adam masih bawa anak pona. Ia naru nadena paja na pasuki pungala Ta'ala aja lalu mau jadi pak. Musuh nasa tu. Iblis melok na pole anak pona ada ma pole riolona pole rimundrinna makoto paru bendring kiri kanan. Okko ya idena rampe yawa yasu samannya makkada pungala Ta'ala. Silakan engkau mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan. Tapi de uerik polalan. Pole asa, pole yawa, nasabak magai. Nariku angkai atakku mapalo maringera loria. Nariku angkai atakku pasuju rupanna maringerang ria. Dewa reko kesempatan untuk pakatulu-tulu. Nariku tau matilu matinulu mapalo matinulu suju insyaallah mabele boleh dipak apa katulu-tulu nariasangi boleh. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi 1001 macam cara. Cara-cara iblis nariko usaha di dek naule berusaha yang lain. Dek na dini model batena pengaruh rupa tahun rupa di narwatin na iblis law Nabi Adam gang kanan nalampias kang ilaw anak puna. Nariko togi itawe biasa nabisi kan iblis nasaba akatikal. Nariko kepang ka itawe biasa na nabisi kan iblis nasaba antampongan. Nariko kasiasi itawe biasa nabisi kan nasaba aku rasa baragang. So bayangkan. Luar biasanya iblis ingin menggelincirkan manusia dari perbuatan yang baik menuju ke perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesinimna atau matapukna pungala Ta'ala yang kairi pakalakbi di pungala Ta'ala. Menurut riwayat makader nariko naratani wattuna sampajangnya na Ta'ala itu anggota na iblis.
Natala ipeko gicarana napasibu di perkara-perkara yang tinggi mahalangi pegawi sampajangi. Berhasil si matu, edekna berhasil pamanya pakatulu-tuli baradena sampajang, dekna lepang. Nule na bisikkan itu pede sina makasir rokok na tujuk na. Dek sina berhasil okonom. Aga si naracuni si paringeran nagangkan na lain na tegok leto ini ngeram. Suri batina luar biasa. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah perlu memaki mega sikir irupung Allah Ta'ala perlu ki mega tuju upana de aja salama ri pakalonto kiri beli gangkan rias ngi madecing anu majae rias ngi majaan madecingi halalae dipaharangi harangi dipahalalai ampak ko ni keadaan namage papakatulurun na iblis. Napanyero iblis memang macam matur. Iblis natala yang gotana tergantung dari kadar keimanan manusia atau orang beriman. Jadi pelek matandre utape na tawe pelek maluputui godaan na pa pelek agas na maluputui iblis na. Jadi natur tu. Hero iblis macam matur. Ye nariko ustaz si tawe ustaz na to tu setange. Nariko pemimpin tawe pemimpin na to setange. Nariko tausogi na to setange. Nariko anak sekolah na to setange. Nariko pak galun na to. Nariko cuk kaulu na to setange. Aruh matur. Jadi na wadi ki makadao ya numuah de tanah angkat tanah. Guru tamua de tanah angkat tanah. Angka mana tanah. Dina wadi ki makadega tanah. Aja lalu makadang kali ni capa-capa. Pangkat tu talu dina wadi capa. Pertama siku na supiri Jalalu mendapat siku na supiri biasa tuna padura talu yolo pancagi talu persini lang. Aja mendapat. Yang kedua, lekek na pagandengi. Biasa tuna tungka bala ina panareng mak ada lekek na. Aman pengundi. Mumpul. Yang ketiga, mata na padawai. Ini kalau mahalani mata na padawai mapamula yolo na sentri mana lo mundi. Aja mencapai. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka pememer. Jadi na wati kita bangka dari kongka kajajawin ulena manangka. Apa pememer ni ropa? Dek memat ko na matindro setan ngero pikiri ki pekko ki sarana na wati tergelincir rupa tawe. Angka dia penderita ahli ibadah. Luar biasa batin masuk palur Allah Ta'ala. Onro tinulu na masuk palur Allah Ta'ala aga banajama. Sampaja bawang iya bawang namasuk boleh sampajangi yari dapat kasiliannya kalau ni mandre yari gamelo buang hajat. Tinro na dikasih aga. Onro tinulu na beribadah lalu Allah Ta'ala yerinya karamogeng. Kung kataw malasa karawa bawa silarona pa aja. Bahkan nulai malalang riasak na Allah Melihat kejadian ini, iblis tidak senang. Dia nama tanah pinagkinagangkan napak depungi yang gotaan. Tingin anggota ku, naja kiye. Agar watan na pungala Ta'ala. Ahli ibadah luar biasa akar makenna. Narekodek na paja imam matamiga tau matappa. Narekomiga tau matappa niga na anggota tak masuk matamil naranaka. Jadi itu biasa nang telinga narampen de guru tak makadero setangi. Ini tu mega ko masigi bahasana ko ondrong remen di matuna ka setan. Antano pamay kongka beng aga di matuna ka setan. Pero ini mega kita ko masigi Ino tu nama biasa kongka to mengkalimi cerama. Biasa ni mabahang cakado ipali. Wah, tetan toni na mabaho.
Padahal sakado siya po tahan na. Ang kato maring kali nga ceramah apa pro? Saman na mauti, saman ni cucu-cucu orina. Oh, memang kamu to iblis angkat diri paku, angkat diri dedak. Inarot ti paku to cucu-cucu orina pa paring kali nga padawan. Ito si roe ti dedak nampur ni matanna. Ang kato makada na keke ngiro anun na ro. Batuna. Jadi beneng kapat di teror iblis, di teror setan magkeketing batuna dia selalu matindro. Tetapi ya apa? Itu kejadian. Sedangkan magi nade namatan lang iblis nari kemarin kali yang ceramah, asal nari kemarin kali yang ceramah tak tambah tepoe, nari ko tak tambah tepoe, tak tambah pakai diliangi, nari ko tak tambah pakai diliangi, mega apalan na, nari ko mega apalan na tama mana ki suruga, nari ko tama mana ki suruga, mega ibang matangal narnata. Dek naman iblis nari ko mangkaling ceramah. Iya naro na pada punya iman rasa kaya nari kumakawa tutwiro tasero. Maka dia tutu gang kana wi egaga na to jok pa pamaga nari kongka to malasa ati kurna pangajari. Iya la sai pure ko pungalatala di ko ki pungalatala marelo iya ukarawa ni. Gang kana dena paja tatamba jamaana. Iba kira-kira mulle mewa iro. Maka ni punggawana sitangi. Pero punggawan kita ngi telah iperitong ekogi makari batitong atau ondro po nanti ku batitong iya dia batitong oh di sana bati iperitong punggawan kita ngi makari iperitong iya apa puang aja masuk kai iperitong dari kodewul le pangarui dari kodewul pangarui dewu deh jokkan iperitong lori ondron na unang ngiro ahli badai. Sabaya sa imat lagi ini lupa to lebih biasa si tangi. Apalagi si tangi, nawirete itu kesempatan pengalataran tingin na watingin at tamaki angin, watingin at tamaki wadi itu na tamaki si tangi. Itu si tangi keluar masuk dalam diri kita. Kapan kita tidak banyak zikir dari kodega pas kota ini, pada selama asri sudah si tangi. Itu nabi bisa mereka tahu kesurupan kata teman-teman, magi makurat zikir. Kebanyakan biasa wanita, nasabah di kesurupan, magai, biasa ko datang bulan tapa, menganggur total. Teman sempajan nih, teman puasa nih, teman ngaji nih, teman sikir itu nih. Padahal nariko datang bulan ki, memang dekaki masempajan, dekaki mempuasa, dekaki mengaji, tetapi lorong mungkin masikir. Sebagai pasak puasa mata mati ki setan, dan karena kata mata hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ia naronangi berusaha ni perhitung pikku carana. Oh, nai saya makarai mati dulu masampajan mati dulu. Ganggan na perhitung narubay modelek na narubay wujudna. Napancadi mapaju ulama, mapaju ustad, napalukaw ko masigit na ironangi. O pandritay. Sipungan na tama kur masigi namun lo masikri de nang kanatsu tamakada asto tamakarawan dia nang kanatsu iri tani kurban ritai wah kami de pagakala kami kuya masuk muka tu te masuk muka mandriaga ya muka joka kuwete iya nade kan kana telon na siya masali wah mangaku ka kana madape wah kami de gagacau ka makasiriang napana seding kacau ka. Ada kira-kira pas sabar na wadik na pakuya dia muka masuk ini dia nangka magbibali ni prit pegong kanan aja dia tadi ikut cara nulis kali unrokku maka memang pura ka pegong dosa dek to na malukpo dosa upegong tetapi masih rilata ka pungalat arah masjid dari pemacanya masuk Pegaw ka dosa bisu tetapi masih rilata ka di pungalat arah iya narunagan katandra sili kuri pungalat arah dena ulay mandre dena ulay matindro sa manna dena ulos tali masigien wah mampakuro balik iya wih udik ka apa mampakutur ka iya di udik to ka apa mampakuro ya sa udik sa kuloki pabangsana itu minta ni dena katumadosa pipo cara naloki to ba ko dena katumadosa
Ito itu totoba kurki madosa. Na iko din ang kasi ko dyan na wali makasilati badamo. Nag-aaral yung pangarap. Aga na pala upigaw. Magay ko, manuki. Mapangakdi ki. Bet na wati. Iro kalau na salangin, nari ko mapangakdi ki. Kita berzina. Nari ko to berzina na pura mabeni harga pura malakay. Rilamma igang kaalong na inapay rimpo ki batu. Ilamma ukuro irina tatane garo timpang ampai ko lalo ko dempo aja na batulog ko. Batu bisu atau batulog ko para makaluko mati ki tilalona neke batu bisu para pamengi narakakan ngiro. Di ito sinarip ko anak dara na katolong apa ngati digasa iwak kasiratu diundrui ay dena wating bahaya itu. Aga na pala. May ko man kita ki mabuno ki lebih sih. Okay lalan na hukun na salangin kaya sangit isag. Narip ko yunu toki. Narip ko ilag ka inga na tayo laga to inga ta. Narip ko ilag ka daw silin na tayo laga to silin ta. Narip ko padan na isin na ipatan na to isita. Magkuro ko na salangin. Tapi ini Masya Allah. Kumapangandiki Masya Allah. Malah dirayakan pesta besar-besaran sampai 2 penikuran ini mana nih? Mana Pak Kro? Ini unggul, ini lo laku. Betul mana lo laku? Jadi apa nak kalau pegang? Nulis apa ini yang ketiga? Cek mau bawang, agak meminum minuman yang memabukkan. Cek mau bawang, pikir lagi, iya naruh. Eko meminum ka iya mo bawang, dito na daw ganggu. Iya bawang madosa ko kung alataan. Keputusan na iya narong meminum minuman yang memabukkan. Ganggan na yung nangyay ahli ibadah. Pagi-pagi benar dia cari tempat. Pegi monro angkar ibadah, pero ini nga magpiwayo. Ganggan na naruntuk ni. Angkar ite dia di sudut lorong. Tama ni koro. Heran ni Pak Balbet, anak pandang ka. Alina ahli ibadah sama ku warung apa ko Tapamilo arenga minuman si kaca. Tapatuloy ni masilit pala yan. Biasa ni mapa ko tidak dede tanah. Tanah ka tanah. Alhasil nari potolik na biasa. Napijitat ko na inong macam ni pakit tanah. Macam ni dapat kita panangka neta makasing iro pelayang iro aja terjadilah suatu tendangan 12 pas gol samina-mina. Walhasil setelah terjadi keadaan seperti ini tidak lama kemudian angkai agak senang ambo anak nairon nangit pelayangin. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak marah diganggu kehormatan istrinya? Maka dia memukul sang ahli ibadah. Waktu naripat diri mewatoi, nasa bapuri ni mato. Pak ko to mabuk je. Aja nama kada tahu tiar listrik lagi na tempat. Tempo lagi na tempat. Apalagi narikot tahu memang na sinampe lendai ambu anak ni pelayangi narang innalillah. Mati. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tidak berapa lama kemudian dia meninggalkan warung. Boleh turun ini mana ada kejadian. Alena ahli ibadah. Angkau nangya kue gangkana narusak kehormatan na pelayangi nauluto palakena gangkana imasani. Imasani jokkan imasai lokat tikengi. Ipat diri ni digasa ni gangkana irendreng na inapparitiwi lok parit yang gantungangi. Dipendre di yang gantungangi. Mendrek na di yang gantungangi. Dek na nulai kero-kero bonyok toni rupana. Angkani beli, angkani perit magano kira-kira. Loh mo Pak Kotur keadaan ini pada awalnya menyamang ternyata musuh manesa-nesa. Dek na gaga mulai lipat sa kokola iti ang gantungannya. Dek ka mulai lipat salama ko sa ngadina iya.
Tapi dengan syarat nareko milok ko setuju ko iya wali pesakong. Beko ni cara lo kat setuju na tasio na. Mupa cukup bawa cek te ulumu. Ya ada kamu pekedo matamu. Tantra mapakaryawa lo ria maksopal ria ubebaskan ko. Napa cukup na maulun na itendang ngero kadera nonrek tatong langsung tak gantung ina. Mati orang kana pakai padahal unna akarama benar luar biasa. Mati mapak kumi masuk keadaan na iblis ya harga setan ini napa aja pengaruhi rupa tahu. Napa ni masuk ko serimondina pengalat ala dena gaga. Eko serimondina rekod tamak mani penduduk neraka angka panggungna iblis terbuat dari api. Opo nilo menre mapidato. Gangkana mega tahu naurok pak jelok na masuk. Aga pidatona cek ni bawang. Tetapi dia agak luar biasa sekali na rupa tahu. Aga nasi iblis. La talumuni walumu anfusakum. Ajak namu seseka pada seseknya lemu. La talumuni walumu anfusakum. Ajak mu seseknya lemu. Iko beri nasabari kan kaya. Iko itu masabari lemu pak magai. Magai masyarakat pada seseknya lemu pak. Kira-kira makukui aga kira-kira dia nama nasa. Kau itanai si Pak Bu maka dia ropa ngadini hara kaya harga nade. Di semana maka dah haram apa ini tegau ini kau nggak tahu. Dari kau itanai si maka dah inung amap wajah hara kaya harga nade. Di semana magi paling inungi. Dari kau itanai si maka dia kemasam pajang rana kaya harga nade. Di semana magi paling kemasam pajang sesanya lemu lepas tanah mak dada punis matu. Naurung mana pak jaluk na bendengi kapan mereka ni kurang betal lagi parewa pak kesipu ngapa parewa Andri iya ne perlu kita na paja iya harus jaga ayah ilalan na kurang ini na paja na paling rai di pengelat Allah wala tattabi'u khutuwati syaitan aja lalu masjid jongka-jongka na pitangi mak muare mak barak kalau di mana padahal sekit pekesjing ya tata nade awak sikit malam mana pekatun iblis di bawah anggota-anggotana atau salewang rilinu salam akhirnya sering membina pengelat Allah billahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.